Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. Kami sama Bu ini tukar ke gede-gede. Hop hop hop. Kak Fitri kemarin sortir ada yang baru tuh, tinggal pilih aja nanti. Itu mobil miskin. Mana? Ya itu. Mana? Bukan. Bukan, dia kecilnya. Memang sering dia jalan di sini. Tak mana dia? Di tempat ini. Dan ada yang putih setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Bapak megang, ibu megang sapu, anak ibu jadi guru, naik kapal kecil goyang, naik kapal besar tidak ada uang. Balonku ada 5, rupa warnanya. Ya, warna kopi pun lumayan Sepi. Ya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan Mana tuh undiannya atau dia sisa baik merah. semua? Abim itu Apa dia kawan? hijau. Tuh. Kita banyak. Hatiku sangat kacau. Balon putih itu masjid oge. Balon putih tinggal 4. Allah ku pegang. Udah dikota. Udah. Pada hari Minggu selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat ulang tahun dan bahagia. Potong kuenya sekarang juga. Itu dia bangunannya tadi. Sekarang juga.
Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan apa Dede? Jangan ya, jangan. Kotor. Makan kuenya, makan kuenya. Ayo makan kue. Cimira. Sana nggak pernah cepat pagi lagi. Pakai jilbab putih. Hati agak. Kok AC sedain Daud lah aku lagi nanti nih. Jadi tuh mau pakai ini Umi sabuk mau. Yuk, sama-sama. Hahaha. Nih, Orlet tadi basement kan. Ada kok kanan lu. Aslah kau dulu mah, biar Umi pasangkan dulu. Oh Nadira. As dulu ini mau pasang Umi nanti datang itu. Polisi. Apa kamu? Oh, katanya banyaknya uangnya tadi dari tim HN bang, lumayan kan? Iya. Agak no bang. Ini bulan parkir. Kapan coba? Drive thru gitu. Iya. Drive thru. Kayak gitulah, mungkin orang bahasa Inggris. Salah ini. Kayak orang tuh gini bang. Drive thru. Soalnya Sapu full. be. Drive thru. Pokoknya makin nggak pas makin betul lah. Drive thru. Kamu, Kita mau itu. kamu katanya. Drive thru, drive thru. Dia tuh, kamu. Itu simpang 5 tuh. Ah, pintu Aceh itulah simpang 5 namanya. Kita ke arah mana? Ini. Iya. Lurus Masjid Raya kalau nggak salah. Iya, nggak tahu lah. Drive thru, drive thru. Drive thru, drive thru. Di Aceh udah tuh ya. Drive thru. Oh, di Di sana gajah. gajah teh Sana sana. masjid raya. Salah Abi kan. Mana? Itu gajah kanan tuh sana yang atas tuh. Ya ada gereja tuh, kamu tinggal. Itu depan tuh Bang enak. Oke. Bebek, siapa sunat? Siapa yang sunat? Dia masuk juga. Itu juga. Itu enggak ya? Itu juga. Oh iya kemarin sunat cuman. Oh ibu enggak. Oh. Bagus pun kopor. Bukan oke. Sama aja kalian dua-dua. Kau yang ngambil permen tadi ya. Ajarin Uti lagi makan permen. Itu lang ya ubah ka itu lenan. Untuk mo screenshot ipatuin ng Tumen. Makan. Gak boleh. Makan dame. Gak boleh makan-makan permen. Oh dibuang. Siapa yang ngajak ngambil permen tadi? Si Uti permen tadi. Kan. Kayak anak kata kayak tadi teh. Si. Terus Pak, itu benar apa salah itu Uti ambil tuh? Situ. Salah apa benar Uti ambil itu? Tapi. Iya, salah apa benar itu? Saya. Nah, udah tahu salah kan? Gak boleh lagi kayak gitu ya. Udah tahu? Bawa Hampir kau awak. tangkap itu tadi tuh. Tangkap sapam. Sampah ada enggak di sini ya? Besok gitu lagi Umi suruh tangkap sapam kau ya. Bawanya kau naik mobil
penjara itu, mau? Enggak. Banyak di penjara tuh anak-anak yang nggak dengerin kata mamanya, kata umi abinya. Mau kau kami tunjukkan? Biar kau nampak di situ penjara tuh banyak anak-anak yang nggak dengerin kata umi abinya. Itulah gunanya sapam tuh. Kayak yang tadi lari itu nggak nampak sapam tuh. Kalau nampak ada dan nampaknya kalian tuh. Bawanya kalian ke penjaraan. Banyak sana anak. Umi joget. Umi tinggal joget. Diam. Lagi musim kan rambutannya. Kalau si jualan dan orang beli ganti kuenya nih. Ini kayak saya. Kita retro dulu dan mau jam 12. Karena aku nak turun kencangnya. Kita beli baju nggak cocok. Oh, kita kasih aja voucher belanja. Enggak kuat. Voucher belanja aja kita kasih. Oh, atau kita dua makanan aja. Kita dua makanan. Nikahan nih.